Lem rive, li dim gen yon moun ki entre an dan, ki fe bagay avel. Men se ak dwet. Mwen se yon jen fi velane. Ma viv ak ti sem, paran nou pa yisit. Ni lot fre ak se nou yo. Ti sem gen selman 14 an. Men papam gen yon zanmil pou lvoye zye sou nou. Men se yon personaj. En mai 2024, pendant l'école, vers 5 heures, ti sem nan aple de relim. Lem pran appel la, mwen tande l kap kriye. Mwen kite klas la, mwen ale la kay. Lem rive, li dim gen yon moun ki entre an dan, ki fe bagay avel. Men se ak dwet, moun nan bal presyon. Mwen mandel, eske l wè ki yes? Li dim non, figil te bare. Men ti sem nan bienvini. Mi se an bal presyon. Mwen rele zami papam, nou menen l'hopital. Mwen met ratsan yo la. 2 jou pase, ti sem ap kriye, li traumatize. Epi totom dim, pren adyo, an soti. Nou ale Kap Rouge. Kounya, le nou rive, yo fem konen, se moun ki nan sen nou ki fe aksyon. Mwen di, ok. Totom di, lap touye moun nan. Mwen di, non, fe moun nan yon lot bagay. Epi nou ali. Men pou ti sem, mwen te pret pou tou. Paske, ti sem se li ki pwen feb mwen. Se tout mwen menm. Lem rive la kay nan aswe, zami papam pa en form. Li kouri pre la ri, machin frapel, depi el kase. Li takou yon moun fou. La ple de repete yon paket bagay ki gen rapo ak viol la. Sa fem, jiska prezan, mwen sentim pot yon fado. E sel fason pou mte defan ti sem. S'il vous plaît, eske sa fe de mwen yon mouve moun?